Hari umuhanzi wigeze gutuka urupfu ngo ruragapfa rupfa kare, icyakora yari amabura kindi kuko nawe arabizi ko ariyo nzira ya twese. Gupfa si igitangaza nubwo bisiga ishavu n'agahinda mu basigaye. Mu gihe uyu mwaka wa 2025 ugeze muri kimwe cya kabiri cyawo, uruganda rw'imyidagaduro yo mu Rwanda rumaze guhomba abantu benshi cyane. Mu gihe hashize amezi 6 gusa umwaka wa 2026 utangiye, urupfu rumaze gutwara abantu batagira ingano mu nzego zose, haba muri politiki, mu mikino, muri sinema ndetse no muri muzika. Isi imaze guhomba benshi kandi bari ingirakamaro. Muri iyi nkuru turagaruka kuri bamwe mu bantu twabuze mu ruganda rw'imyidagaduro rwa hano mu Rwanda mu gihe kigera muri kimwe cya kabiri cy'umwaka wa 2025 gusa. Muri aba harimo n'ababyeyi b'ibyamamare bikunzwe mu muziki w'u Rwanda kandi bagiye bagaragaza ko bashyigikiye impano z'abana babo. Bahaye ikaze, njye nitwa Sana, iyi ni NBE Zoom, inkuru zacu kuri kwawe. Wibuke gukanda subscribe winjire mu babana n'umuryango mugari w'amakuru ndetse n'ibyegeranyo biba biteguranye ubuhanga. Bahaye ikaze. Ku mwanya wa mbere muranyemerera tuharebe uwitwa Alain Mukurarinda. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka nibwo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byatangaje ko Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma yitabye Imana azize uburwayi bwo guhagarara k'umutima. Itangazo ryashyizwe hanze na OGS Mukurarinda yakoreraga hari ku wa gatanu tariki ya 4 z'ukwezi kwa kane, rigira riti tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije Bwana Alain Mukurarinda. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Alain Mukurarinda wabaye umushinjacyaha ndetse akaba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Yari afite imyaka 55 y'amavuko. Uyu mugabo wakundaga kwicisha bugufi, usibye ibikorwa by'ubutabera na politiki, yarazwi kandi mu bijyanye n'imyidagaduro kuko yabaye umuhanzi w'ikirangirire akoresha izina rya Alain Muku. Yavutse mu 1970, yiga amashuri abanza mu Rugunga, ayisumbuye yakomereza i Rwamagana, yiga icungamutungo, aho yavuye ajya muri kaminuza y'u Rwanda mu 1991. Gusa ntiyahamara igihe kinini kuko yahise ajya kwiga mu Bubiligi ibijyanye n'amategeko. Mu mirimo ye nk'umushinjacyaha yaburanye imanza zikomeye mu gihugu zirimo n'iz'abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni umuntu wakundaga gusabana no gutera urwenya, yakundaga umupira cyane ko yari afite n'ikipe y'abato. Niwe wahimbye indirimbo y'ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Tsinda Batsinde, ndetse yahimbye n'izindi zakunzwe z'andi makipe yo mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Jean Lambert Gatare. Umunyamakuru Jean Lambert Gatare wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda yitabye Imana mu rukerera rwo ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu 2025 mu Buhinde, aho yari yaragiye kwivuza. Ni nyuma y'uko yari amaze iminsi yaragiye kwivuriza mu Buhinde. Ku wa gatanu tariki 21 Werurwe nibwo yatangiye kuremba cyane, nyuma yitaba Imana. Jean Lambert Gatare ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu Rwanda, by'umwihariko mu bijyanye n'imikino ndetse no kwamamaza. Yatangiye gukora kuri radiyo Rwanda mu 1995. Guhera muri 2011 yatangiye gukorera Isango Star. Muri 2020 nibwo yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya. Ku mwanya wa gatatu turasanga Netty Dread. Umuhanzi Netty Dread yitabye Imana mu gitondo cyo ku tariki ya 14 z'uku kwezi 2025, waguye mu gihugu cye Bugande cy'Ubudage, aho yari yamaze iminsi yivuriza, nk'uko byemejwe n'umwe mu bana yafashaga babanaga i Kigali. Kuva muri Nzeri 2022 Netty Dread yatangiye kwivuriza mu bitaro byitwa University Medical Center Hamburger Epandorf, cyangwa se yitwa UKE, indwara ya kanseri. Nyuma y'amezi arenga 6 Netty Dread gutora agatege muri Gashyantare 2024 yageze i Kigali ndetse yitabira umuhango wo kumurika filime igaruka ku buzima bwa Bob Marley
yerekaniwe muri Canal Olympia. Nettie Dread cyangwa se witwa Mitali Raphael yavutse mu 1969 ariko mu byangombwa bye handitsemo mu 1964. Avuga ko yahinduye imyaka ubwo yifuzaga kujya mu gisirikare. Yavukiye muri Uganda aho ababyeyi be bari barahungiye, ahava afite imyaka 3 umuryango we wimukira muri Kenya. Muri Kenya niho yahuriye n'inshuti z'umuryango zo muri Israel zaje kumuhuza na Bob Marley muri Jamaica. Uyu muhanzi ufite ubwenegihugu bwa Israel azwi cyane mu ndirimbo Hobe Rwanda, yabaye ikimenya bose mu bakunzi ba muzika. Nettie Dread yitabye Imana asize abana 7, yabyaranye n'abagore 4. Nettie Dread afite umwihariko wo kuba ari we muhanzi mpuzamahanga wa mbere wataramiye mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe byari mu gitaramo yahuriyemo na Kedra Boka, umubyeyi wa Bob Marley mu 1996. Ku mwanya wa 4 turasanga umubyeyi wa Chris Easy. Umubyeyi wa Chris Easy yitabye Imana mu gitondo cyo ku itariki ya 13 z'uku kwezi 2025 nk'uko byemejwe na Junior Giti usanzwe ureberera inyungu z'uyu muhanzi. Uyu mubyeyi yari amaze iminsi arwariye mu bitaro bya Nyarugenge. Junior Giti yagize ati yari amaze iminsi arwaye, yewe na nijoro twavuganaga tubwira ko yumva ameze neza mu gitondo ari butahe, ariko dutunguwe n'ukuntu twakiriye inkuru y'uko yitabye Imana. Mu minsi ishize nibwo Chris Easy yatangiye kugaragara ari kumwe n'umubyeyi we kuri chaîne ya YouTube yitwa Chris Easy Stick, baganira ku bintu bitandukanye by'umwihariko bakajya no mu buzima bwite bw'imikurire y'uyu muhanzi. Uyu mubyeyi wari uherutse guhishura ko yihebeye indirimbo Inana y'umuhungu we yitabye Imana yaragize amahirwe yo kubona umuhungu we akabya inzozi zo kuba umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga umubyeyi wa Bushari. Umuraperi Hagenimana Jean Paul wamamaye nka Bushari yapfushije umubyeyi we, mama w'umubyara, witabye Imana mu ijoro ryo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025, umwaka ukiri mubisi. Uyu muhanzi yabuze umubyeyi we nyuma y'iminsi mike asohoye album yise Full Moon. Avuga ko yafatanyije n'umuryango we urimo umugore we n'abana 2 bamaze kwibaruka. Inshuro nyinshi Bushari yakunze kubwira itangazamakuru ko uretse Imana imuba hafi mu muziki, ikindi kintu gikunze kumufasha mu muziki we ari amasengesho y'ababyeyi be, cyane cyane nyina umubyara. Ku rundi ruhande Bushari ntabwo yakunze guhuza ubuzima bw'ubwamamare bwe n'ubw'umuryango we, kuko atari kenshi yakunze kugaragaza ababyeyi be yaba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitaramo yitabira. Ku mwanya wa 6 turasanga umubyeyi wa Niyo Bosco. Niyo Bosco nawe yabuze umubyeyi we, papa we umubyara, witabye Imana ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 4 2025 nk'uko uyu muhanzi yabimenyesheje abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ku bakoresha, Niyo Bosco yaragize ati ukomeze kuruhuka mu mahoro mubyeyi, umunsi w'agahinda muremure kuruta umwaka w'ibyishimo. Umubyeyi wa Niyo Bosco yaherukaga kugaragara mu bijyanye n'imyidagaduro muri 2022 ubwo yari yaherekeje umuhungu we mu birori bya The Choice Award, aho yanegukanye cya Best Male Artist kiba ikihe cya mbere yari yegukanye. Ku mwanya wa 7 turasanga witwa DJ Theo. DJ Theo yitabye Imana aguye mu bitaro bya Masaka nyuma y'iminsi yari amaze arembye. Mu gitondo cyo ku itariki ya 21 Mutarama 2025 nibwo DJ Theo yitabye Imana nyuma y'amasaha make yarashize agejejwe mu bitaro bya Masaka. Umwe mu bari hafi y'uyu musore yavuze ko nyuma yo kugera mu bitaro bya Masaka mu ijoro ryo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2025 yaje gusa n'uworohewe agerwa n'umwanya wo kuganiriza wari umurwaje, gusa nyuma yongera kuremba. DJ Theo wari umaze igihe arwaniye mu bitaro bizwi nko kwa Kanimba yaje kuhavanwa kuko amafaranga yo kumwitaho yari akomeje kuba menshi, bityo hafatwa icyemezo cyo kumujyana mu bitaro bya leta aho yakwivuriza ku bwisungane mu kwivuza. Uretse kuba yarangiye abahanzi batandukanye akigisha benshi mu ba DJs bafite izina, DJ Theo yitabye Imana akorana n'Ibisumizi Record ya Riderman. Ku mwanya wa 8 turasanga umunyabugeni Kirimo Benecyo Alphonse.
kirimo Benecyo Alphonse, umwe mu banyabugeni b'abahanga u Rwanda rwagize mu mateka, ntakiri kuri iyi si. Yitabye Imana mu kwezi kwa kane 2025 afite imyaka 66 y'amavuko. Niwe wahanze byinshi mu birango bikoreshwa mu gihugu magingo aya, kuva ku ibendera ry'igihugu, kirangantego, inote z'amafaranga zimwe na zimwe n'ibiceri. Ku mwanya wa 9 turahasanga Ingabire Marie Claire Rebecca. Ingabire Marie Claire wamamaye nka Rebecca cyangwa Madamu Rukundo muri filime yitwa Impanga series, yitabye Imana mu mpera z'ukwezi kwa mbere azize uburwayi yaramaranye igihe. Impanga series ni imwe muri filime zigezweho mu Rwanda zica kuri YouTube, itunganwa na Bahavu Jeannette afatanyije n'umugabo we Frere Legend. Hanyuma ku mwanya wa 10 turasanga witwa Claudine Derico Uwanyirigira, wabaye umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, yitabye Imana mu intangiriro z'uyu mwaka. Uwanyirigira yabaye umuyobozi wungirije wa RBA kuva muri 2013 ubwo yari yungirije Arthur Asimwe wari umuyobozi mukuru. Icyo gihe niwe wari ushinzwe gukurikirana amashami ashinzwe ibijyanye n'igenamigambi, imari, ubukungu n'imenyekanisha bikorwa, abakozi n'imiyoborere. Ni inshingano yavuyeho mu Gushyingo 2021. Kuva muri 2023 yakoraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakoraga mu kigo cyitwa Global Solutions Agent cyangwa se RRC, ashinzwe ubugenzuzi mu mishinga ireba Afurika na Caribs. Gusa ntitwakwibagirwa kugenda tuvuze umubyeyi wa Oswakimi. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 z'uku kwezi kwa gatandatu 2025 nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo yuko umubyeyi w'umunyamakuru Oswald Oswakimi yitabye Imana. Mama wa Oswald yari amaze iminsi arembye. Oswald Mutuyeyezu wamamaye nka Oswald Oswakimi ni umunyamakuru wa Radio 10, akaba n'umusesenguzi mu bya politiki, imyidagaduro n'ibindi. Akaba ni umwe mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa X, akunda gutangaho ibitekerezo. Iyi ni NBism, bagiye tukibakunda. Ukande subscribe, utange n'igitekerezo cyawe aho muri comment. Ciao ciao, hasta la vista.